to je tek doživljaj, to je meni, baš sam nedavno pogledao taj snimak i vratio mi se sjetio sam se onog osjećaja koji sam imao tada, jer smo ima ta vrata prije bine, ima taj prozorčić na njima, ja kad sam ovako povirio na prozorčić, kad sam vidio da je tu 1800 ljudi, koja je došla namjenski je slušat, odnosno gledat stand-up. Pa, mislim, to je i karte su troduplo skuplje nego na običnim nastupima, znači da moraš doći namjenski. I ja kad sam vidio na tom prozorčiću toliko ljudi, mene su se noge odrezale. Ja govorim kolegama, ja ne znam za vas, ja se usro. Ne znam kako ću izaći, ja sam problijedio sav, ruke su mi ledene bile, noge. Trebam prvi izaći nastupat. Marina je bila voditeljica i ona će odraditi 5-6 minuta, malo zagrijati i najavit će mene. I ja čekam ko na iglama, sad će, joj, ne možeš dočekati, jer paš ću u nesvijesti, trema nemoguće. I ona završi, kolega, ovo je zadnja fora, i čekam kad će mene najaviti, i ona izvadi iz zadnjeg džepa papir i poče sponzore nabrajati. Ja ovako, gotovo, ne mogu sebi. I najavi me, i svaka najava, naravno, stand-up komičara, mi se šupkamo između sebe na bini i ona me najavljuje kao da su Dalibor Petko i Velimir Bujanec pokušali napraviti sina.